Okay, check. Ke khubor ni por gade ya ga gospel layalap na ka jingtho jong u Moses but na ka jingtho jong kina tulpa. Ya ga gospel layalap na ka hukum u Moses but na ki no yu tulpa. Ngin pulin nungkong ya ga gospel jong Lukas kulong ba arusawar khot ke baru sana pun re bat arpun yo. U Jisu lu thok ong ki apigi ki ba be. Ba ki ba kya ga do nut ba nge ya ga ta baro ka ba kina tulpa ki ong. Atau kam de yu Chris pan sha si tom mi gine ke but hadin kata un serung shiga burom jong u sedang tino Moses but na kina tul pa baro u da batai hak shiki na ki jing thok baro shapang ki ke kren shapang jong u. So ya ga gospel le ya lap na ke hukum u Moses but na kina tul pa. Kadau ke ba jam paban sungtho ba kalong kumta namar ba hagatu por kedontang ke testament brem kedontang ke hukum Moses bat kinong itulpa haga por jong Jisu dontang ke testament brem na kata kadau ki elap ru na ke testament brem ya ke gospel la yalap na ki na hukum bat na kinong itulpa ngin lek ban pulih menta ya ka kene ke cingkran jong Jisu. Okay, baru ong ulas sedang no Moses ban lagi no tulpa baru kren syapang yelade. But kedekot ke besar ko ong kini long ikhtin ke bang ala kren pi man bang adong don bat pi kemud hasyab Jisu yap ukren ye kita gini ikhtin ke bol ong baru ong de yakine ke baro ya ki bala deban pendep ya ki bala tho ha ke hukum Moses bad ha ki nong itulpa bad ha ki sam syapang ya ki batho syapang jonga. So kadukot ke basa pendru ulo ong hakiti la tho ba kade yo Chris ban sha shitom hadin ke taun sami pat hadin lais ngi. Bat kejing kelabamut bat kejing te kejing kelabamut bat kejing ma bagi pop on yelap haga kerteng jong u syaki jat penriu baro kejing yelap ya ke gospel kadai na ke hukum Moses ba na kino tulpa ni depan sutup hai kata ngin pule sia ka kam jo apostol gunong ba ar kam apostol kalenong ke baar. Okay. Hey kadon. Oh long balai, pulil long balai. Kedekot ke pekat kendai. Anu dekot pekat pra. Ye kita ki bau bleu lo kren manshwa daga shentur jong kinong tulpa baro ba kadeyo Chris ban shashitom. Ba yegata la pendep. So nang kinong tulpa baro ki kren ayu kinong tulpa baro ki kren chipang kajing shashitom Chris. So ke gospel gede ke jingelap chipang Chris kumno ba kadeyo u ban yap kumno kadeyo Chris ban yap hading ketam sa rung shaka borom kata kede ke gospel. So yega gospel lelap na kajing tho jong kinong tulpa na kajing tho jong Moses. Ngin pule ia ka lenong ke ba shipo. Hallelujah. Okay. Kalau nggak ba support korp sapulai. Sepang jong u, kemudian sepang Jisu. Kita kena tulpa baro ki ai ke jing pla. Okay. Sepang jong u Chris kena tulpa baro ki ai ya ke jing pla. Kalau nggak ba kat lai ke dekot ke ba arpunyo. Namar kita baro ke ba syong Jerusalem kam apostol. Bar kinong sun shar jonki namar ba kimsham le itoy u lemne kimsham le sngoto kimsham le shampang ya ka sur jonki nong tulpa ya ka bala pule man kesin sebeton te kilai rai ban penrem yu kim sngoto ya kim ito yu ukres bat kimsham la shampang ya ka sur jonki nong tulpa ke ga sur jong nong tulpa
baka dayo Chris pan yap hading taon rung shaka buram gata de sur jong prophet kadayo Chris pan yap hading taon rung shaka buram yen pule ya ka okay yen pule ya ka nong ba khat nyaw direct nong khat nyaw kot ke ba ar upol te kumbolong kumbo ujule hi ulale chapo haga singi sebeton haga singi sajai singi sebeton por long jing seng ti ulayanya bat ki na ka jing tho ka jing tho ka testament barim namar umdon testament thama he tu por bat tho igene ga kam apostol so ulayanya bat kini gi jiu uda play na gi jing tho thot balai uda play na gi jing tho ba kumno ka dayo Chris ban sha shitom shwa bat hadin kata un sami pat na ke bayab bat uneu jisu ya uba ngala ya lap shapi udai uta Chris so ke bo polule habo yalap ke bole gade ushim na ya testament beri moro gawai bat upule na gi prophet kino tulpa bat kum joro na ka sam bat kum jo na ke jing tho jo Moses ke ko hukum ushim na kita baro bat uda bata ye shaki bas snow yo shapang ukres kamot ka jinglap ye gospel ka yeng ha ka norim jong ka hukum Moses ka yeng ka norim jong ka jing tho jong kinong turpa bar kitab sa hallelujah okay all right tong in le mantapule ye gonong ba arpo sa shay arpo sa Kalau arba sa, kedekot ke ba kat sa. Ye kening ala pelahami ko Felix. Udah nosen syar. So ala pelai kene hame ko Felix. Ba kat kum kata ke rukom ya ke ba kiju ki kot kanyam ke lajaj. Ngamane yo blay jongi kpa jenga ngadangi ro ya baro kata kabala tho hago hukum bat hakino itolpa okay bale upol ongum ne ong namar bilap yeki shipang Chris ba kumno bale lo pami par yo Chris baro ta Chris ude jisu ubana Nazareth wilap ki kumta bat kim sotanat kim ngai namar kay ba gi ngai ba Chris umde ban yap tu Paul wan bro ong Chris ji shau yap bat ek ji yap jo le itolpa da Moses hi le itolpa da kino itolpa he ba uday ban yam kata kada ke jinglap jong Paul bat ki khot kata ke jinglap jong Paul kaniam kelajai ki khot yo Paul bo do nong seng kaniam khla jaj heresy ti Paul uong haji sha ngange ya baro kata ka ba ngange ya baro kata ka bala tho ha ko hukum bat hakino tulpa na ke jingkli ni ke kata baro ka bala tho hukum ba no tulpa ke ida shepango kures kumno ba kadai uban yap hading kata unsa rung shika buram kata ada ya ke bala tho haga hukum jong Moses bat ha ke jing tho jong kinong ye tolpa kalong ba arpun riu dekot ke ba arpu bat arpu lai pure shwa dekot ba ngan batai dekot arpu upol u ya sai dai la de bat u ong haji syakat sebang le ngakhlem yelap ye gwe pat ke kubor ngailap ye kata baro ka ba Moses hu ong dekot arpu ngailap ye kata barok ka ba Moses ong bat kinong itul pa ki ong thot ar phlai ba kumno ka deu Christmas yap shwa hading kata usar mi pat ne ke ba yap bat ba un pen i ye ka jinshai shaki brew bat shaki gentle okay tu ong ye ka ba Moses hu ong ye ka ba kinong itul pa ki ong kumno ka deu Christmas yap shwa hading kata usar shaka buram so ka ba Moses yap ka ba kinong itul pa ki lap kirap kumne Chris udah ban yap shwa hading kita urung shaka borom so ka khubor jing hani por gade kumno ya ga gospel layalap na ka hukum bat na kinong yetolpa kanong ga arpo pra jong kitab jong kam apostol hi khot arpo lai te ula bu sngi ye da ye pai ba kinwan bat te haba kilwan haga yeng sa jong ula batai ki bat uda pen uda pla shapang ga himau blay but uda penboru iki shapang jisu naka hukum Moses but na ki no itulpa nado dang step hado janme so kay bo Paul le habag do gibri kwan masngap yu haga yeng sa wa jo harom
kiwan bat ka Bible ka ong upol ushim na ka hukum Moses mo na gijing thok jong Moses ka balai ka law of Moses ka hukum Moses bat na kinong tulpa u yalap shiki yo Christ Yesu so ka jinglap yo Jesu ka day ka ye kas ka day na ka norim jong ka jing thok jong Moses bat ka jing thok jong kinong tulpa so ye ka gospel la yalap do Moses ye ka gospel la yalap da kinong tulpa ye ka gospel kumno ba ka day Christ ban ya baden ka taon runjung burom la yalap ye ka daga testament berim na ka taga daw ngimde ban bread ye ka testament berim lada kamdon ke testament berim kamdon ke testament thamai bat lada ke testament kamdon ke Christianity kamdon ke jingai Kristan so ke jingai Kristan ke yeng ke jing tho jong ke testament berim ke yeng ke jing tho jong Moses ke yeng ke jing tho jong na tulpa ngin poli last so ke we last ka shiti banukong jong Petros ke nang ban nungkong ke khot ke bakat we ne do khot ke ba shpole poli shapang ta ke jimpen em ke Sepang tak jimpen em kinong tulpa kida wat benya biang pa biang ba kida ya tulpa ro sepang tak jing ai ka ban sawan kida wat ka ba kumno le ne hakano ga por ka bo mesim jong Chris ubodon haki u pla habau u ya tulpa sepang tak jing sha sitom jong Chris bar sepang ka burom ka ban sabot hadin mano boong mano bitulpa sepang ka jing sha sitom Chris kinong ya tulpa Umense mukris udan ki bar ki de tolpa Jepang ke jing sha sita mukris bar Jepang kata ke buram ke ban sabot hadin so Steve no kong Petros no kong kot bakat we kata ada kot bakat we so ke kubor ni por gede ya ke gospel lailap na ke testament berim lailap na ke jing tho jing prophet lailap na ke hukum Moses te balai pat upol ong ke hukum ka la penkesan no kam la penkesan yeno ngidon kam ban snotho ya kinegi ia ka ngide bas notho ia ka hukum hak rukom ka basya pa lam kum tangin kulmar lam kum tangin shulong sa kum ki jiu bat ngi perkat da ka bale yeki ngin yo ji im daki ngide ban yo i ka hukum kum yo Yesu ngide ban yo i ka hukum kum yo Paul ngide ban yo i ka hukum kum ibat ye bat i notho pa kum yo i Petros kum yo i ki apostol ye ka bat ki yalap yo Yesu na ka hukum hi ki yalap yo Yesu na ki notho pa hi kene gede ke challenge ke jingkop ya ngi ki paranoy lab bangin pule benya ye ke testament berim bat bangin say yo Chris na hukum ngin say yo Chris na kino tulpa ngin lab shege perthai ye ke gospel testament berim ublen kurku ngin sekendo hawe pat ke video amen